Assalamu alaikum ardaqlı bizim kanalının görüşçüleri, fermerler, kutmandı gününüzler bilen. Biz qayradan Manas aeroport taraptabız. Satıla turgan 5 baş qozular var. Üçösü qara urgaçı, ekөөsü kızıl öңdü erkekler. Birinci urgaçılarını görüntüledik. Öte sonun qara urgaçı qozular. Araşan qozular tuğanlar. Ketpesine aydap koyun. Mına gördüңүздөр mü onday krasavицалар. Qancha aylık qo'zlar baki? 4 aylık. 4 aylık qara qo'zlar. Bular neni atası qara oje. Kızıl mı? Atası enesi bir birisi. Eneleri olsa çoğun koydur. 95 koydur. Oşonda enesi qara bulan. Atası? Sarı. Atası sarı kızıl qo'chqor ekan. Eneleri qara qo'ylar. Eneleri çoğun qo'ylar ekan, ha? Eneleri 90'dan doğru koydur. Eneleri 90'dan жоғары qo'ylar ekan. Qo'zlar quloqtu, bo'ylu, shiroqlar uzun bo'lib turadi. Üçöten bir qo'chqordan boshanda? Bir qo'rovdan, ha? Ayıbovski linye. Liniya Ayıbovski ekan. Koyulan neyenlerge жақсы variant da. Qo'ygilam desеңіздер, mına yarışkalarda görmüşler. Urgaçı qo'zlar. Mana. Gördüңүздөр, tuğanlar. Hazır bunday içinde bir qo'y bolsa dagı жақшы мындай ошону ээрчип, жақшыраак көрүнмөк. Hazır эми кандай десем, ары бери үркүп эле бир нерсе болуп эле, кыскасы сүттөн качан бөлүндү ошондо булар? 3 gün болуптур сүттөн бөлүнгөн. Жем-чөп жеп атабы ошондо? Жем-чөп жеп атат. Boy kulaklarını özünüzler gördüңүздөр. Hazır деген bağlarını сурайбыз. Kulakları 20-20. Bağları kaça koyuyor? 45 bin somdan, he? Dolarga suraganдар 500 dolardan eken. 550 dolar. Qanday дейсиз? 550 dolar oldu. Hazır kança oldu dolar? 500 doların 40 bin son oldu. Düşüp ketken bağı dolar, ha? 87 87'ge düştür tuğanlar. 80. 500 dolardan görüyor eken. Mına görüңүздөр tuğanlar satılат eken ушулар. Urgaçылары жақшы urgaç eken. Может kızıl qo'chqor qo'ysoңуздар kızıl туйуптур. Atası kızıl qo'chqor болгон экен, he? Enesi qara qo'y болгон экен. Qoңколору чыгып красавицалар. Мына erkek qo'zlar tuğanlar. Эки башы erkek, жана айтып аткан erkekler мына ушул. Булар канча айлыктар? Bunlar 3 aylık. 3 aylık qo'zlar eкен tuğanlar. Liniyalar qanday? Köpeğin liniyası. Ekөө тең бе? Arkasının kulağı 20, berkisinin kulağı 18. Liniya şarpı. Arka çoğunun kulağı 18, berki 20, berkinin 18'in tөгөрө eкен, he? Qo'zların kuyruk başlarını, kulaklarını bir çetten qarap koyuңуздар. Ушулар дагы сатылат экен, эгер жактырган болсо алсаңыздар болот. Жаш qo'zlar. Экөөсү качып кетти эле, азыр келди тугандар. Линияларын уктуңуздар. Манас аэропорт тарапта турат. Экөөсү эркек, баалар тетигилеринде эмес. Булардын экөөсүнүн баасы 50 миң сом экен тугандар. Өзүңүздөр чалып сүйлөшөсүздөр. Тоспа, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, э? Буйруса жаккан болсо сүйлөшөсүздөр. Тугандар, койлор чыкты, койлор. Hazır qo'zlardan keyin qo'ylarni ko'rsatib o'tamiz. 3 qizil qo'y, qo'zsiz yo'q. 3 qara qo'y qo'zilib tuğanlar. Qo'ylarning eng jashi cho'ng 6 tish. 3 qara qo'ydan ekөөsü urgaçı qo'zlarning. Birisi erkek. Qo'ylarni o'zingizlar ko'rib turasizlar. Tuğanlar ушул qo'ylar satılат tez arada. Jashlari 4 tish, 6 tish. Qisqasi birinchi же экинчи tuut. Birisi 6 tiş. Kalganlar 4 tişler. Мындайча айтканда жанакы, мындайча айтканда 1,5, 2,5, 1,5 жаштан 2,5 жашка чейин туугандар. Мисалы 2,5 жашында 6 тиш, кээде 3 жашка жакындап калган болсо 8 тиште болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан жанакы мындай жаш койлор десек болот туугандар, булардын жаштарын, түшүндүңүздөр. Кээ бир койлор тишини эрте сайып, тишини эрте кетирет, кээ бирлер кеч кетирет дегенде, кыскасы биринчи, экинчи туут койлор десек болот. 3 башы кызылдар 100 миң сом. Kısır, kozları жоқ туғандар. Erkek bunu оң жақтағы erkek, birinci kirgen erkek eken. Анан 3 қара қой, каштан қой десек те болот.
kaçtan süyüçüler bolsa Bunlar 3 kuzu, avantgard menен çoğu tutuldu. Avantgard 8 tane, 5 tane tutuldu. no kızılдар boz болуш мүмкүн экен. Авангард деген чоң кошкор ошол секирип койгон болушу да мүмкүн экен. Эми качып калса силерге жакшы. Пока бирок кышыр десек болот, а? Yüzde tusa avantgardtan tutsak. Эгер тууса авангард деген кочкордон туйт экен. Бул информация катары. Анан баягы качып калыптыр. Анан жолдон качып калдыбы же үйгө алып келсем качып калдыбы деп баягы кыжалат болушуңуздар мүмкүн. Мына бүгүнкү числону карап, кийин аганыңыздарды карап, качан алгансыздар эсептеп келсеңиздер, балким күздө туса авангардтан туушу мүмкүн деген сөз бул. 3 кызылдын баасы 100 000 сом туугандар. 3 каштан кой, кара кой, 3 коз менен 6 баш демек, жалаң каралар, козулар менен алар дагы 100 000 сом. Жалпы ушул жерде турган 6 кой, 3 козу 200 000 сомго баасы коюлду. Жактыргандар болсо чалып сүйлөшүңүздөр, баарлашыңыздар туугандар. Мына. Кош, кош. Мына, койлорду өзүңүздөр көрдүңүздөр. Булар Дача сууда турат, Манас аэропорт тарапта. Жактыргандар болсо келип көрүп жеринен же онлайн соода кылып көрүңүздөр. Бойлору 85 төгөрөк, 85'ten yuvarlanıp. Анан кулак баштарын өзүңүздөр, куйруктарын жакшырап караңыздар. Эми куйруктагы бу чоң роль ойнойт жана кочкор качырыш үчүн, Негизи дээрлик куйруктары бүт барыңкы жакшы эле экен. Oğuz'da elimiz güvende arıklar tekti de. Hadi Oğuzlar bölünmez. Козулар бөлүнгөн, Кызылдан. Машалла, мына сатылат. Алам дегендер болсо, ушу койлорду карап көрүңүздөр туугандар.